free mu say ni pan bed ebeja life that's why you can see it nenda bia me ni pepi sia because you to of mu baby a o me kasi a me yi so hwa kasi a me de me fe me timi akase me nipa oba ne be ma wo no bie ni wa me so hwa ma fe ye kwa timi afa ye the blue baby kum na kebe so na nyame so be obe yo kasi a so rest state why again why now so my day run about 40 days in the room if you run a be no tie crono esa e tie me mu nyina no mamba if you say no no what you say say ansana David obey kasana o continue wuro o share tie bibiri eno no ma unya ahoden o timi ansana Joseph obey keseno ni nuanu nyina ampo aton ni drew baby san ton e ma wo free na busu kodi ananafo asase so ukodi ho no na obedi ye ne ho ye ne bre e ma sabi ba e dada ma obodi e fiase na ni nyina na ye dai na nyame isi bra frefias pie ya jinjuma die sene san riasi nyineti Joseph kan adi anti din Joseph no kusi bra ni nuanom ko peduane a odene ka kusi ni nua kuma na yi mu de kuma na papa ye che na tinase ay ko fa de papa no ba san ko muze de Joseph no na ye ka no wasam titibi oni azan no muze e Joseph no oni ada ya osunya be bra ye wo wo no don bi e de ma but I mean to go to never be Etweresohene the name will change. Who ba be Odauman my ehima